is Jaigang again, your mama bear. And your angel bear. And welcome back to our channel. Yes, so for today's vlog, this is another challenge vlog. So, yes, as you can read sa title is mag 100 layer of lipstick make kami ni Angel Bear. And then, naani siya twist kay dili mi magdungan og butang. So, ang isa mag-blindfold while ang isa, ang blindfold mo'y magbutang sa isa. Gets ninyo? So, basta ko na siya mga langga. So, without any further ado, let's do this! So, mga langga, before we mag-start is, sa mga bago pa diri sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa na-subscribe, please do hit the subscribe button and also the notification bell para ma-notified mo if namin new uploaded videos. Yes. So, karon magsugod na me, and para fair, kay ganina nagsabot mi ni Angel Bear nga, ako'y unang mubutang niya. Diba? May among sabot nga ako ang mag-blindfold una. So, para fair is magbato-bato pick na lang me. Okay. So, go. Papel, gunting, bato. So, ako dyan si Jabo ng una. So, mo ni siya. So, kani, lipstick ni Granny Bear. Wala ko na lang. Sorry, mommy. Wala man si mommy. Lakaw po. So, karon is muna siya mong ihimong blindfold. So, ako ang unang 100 ra, dali naman ako. Pagkuan rin yun, bagana. Ayaw pagbanga nga, pagana rin yun. 1, 2, 3, ano. Dapat magana rin mong lips. Magana na. Takot. So, excited na kayo ko mga laga. Alam ba niya, okay na kung Ready na ka? yes, correct. So, magsugod na may mga langga. So, muna siya ang 100 layers of lipstick. Langgavlogs. Go! 1, 2, 3, go. Isa. Ikaw, iya. Asa mo? Isag yung noon. Ayaw ko! Iya pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, itako. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, that's so fun. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100! Buko, jakat. Asa ko dapit tigbutang dire? Ang haring ubos. 1, 58, naabot mo yung hari. 30, 36,
Muntang mo pa mo kung Gani. pagtapang ba? So, so, muli na. Sorry, kaysa kong kinatawan. Oh my God. Okay. So, di na nato padugayon pa. Pabaluso na nato sa Angel Bear. Bantay na ron. Go. Na. Kung makabalos Oh my God. Ano, masunod Ang laro bang good na? Dana, wag na. So, yes. Ikaw, putang. Kuyawan ko. Oh my God. Okay. Asang noong. Ikaw ihap ha? Oh. Go. Asa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Wala ko ka! Ano niya? Uy. Ngano mo? Kasadjeng. Eh? Alansa! Hoy, nalibog ko niya mga langga kay mabot siya diri. Ay, sa gaana gon. Mura po ba bahari kay Gabon? Di, unfair kay na ako kay gamay mo, kay kog lips. No? Muga ni di matagnan. Okay. So, mga langga, muni siya resulta sa among kabuang karon no, like ga-Halloween mi una. Super makalingaw siya, and yes, before this video will end, nami mga special shoutouts dire. Yes, by the way, gihimura na mo ni siya nga challenge kay para jud ma-shoutout na mo ang mga special nga ipang shoutout na mo karon. Kay yes. So, go Angel Bear. Go. 1, 2, 3, go. Ano man? Mukanta ka. Mukanta sa Angel Bear mga langga. Yes. Ako'y second voice. Second voice. 1, 2, 3. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, so happy birthday to Miranda Effie, happy birthday. yes, we wish you more birthdays to come. No, sorry. More birthdays to come. Good health, syempre karon, good health, and more blessings to come. Yes, happy birthday! And also, my God, gisingot ko na akong kalaki. Also, happy birthday noon. Happy anniversary ni May Sarmiento and sa iyang husband nga si Jay Bundal. Happy anniversary! Sana all. And hi to
Koi Koi TV. Hi. Yes, hi. And also to Randy Mag-Osara. So, kana jud sila, pirmi jud na sila nag-watch akong mga vlogs, nag-comment. So, thank you so much from the bottom of our hearts down to our lungs. Charot. Without thank you kaayo. Daghan kayong salamat sa inyong suporta namo. Like, char, mag-imot ta. Bitaw, thank you kaayo, Jod. Thank you. Endless thank you. Especially sa Siquijor Viners. Yes. Sa akong mga kalangga dira nga wala pa nakasubscribe sa Siquijor Viners, please do subscribe to their channel. And also sa Malitong Squared, sa Papi Boards, Titings TV, Dudong Ranji, and Siquijor New G. And also sa Born to be Cool Vlogs and ni Alaysa Erlin Gungob. Yes. So, please subscribe to our channels. Yes, daghan akong ipang-mention. Please. And also, hit the notification bell para ma-notify mo kung naami mga bagong uploaded nga videos. So, mao to siya mga langga. Thank you so much for watching. Thank you. Yes. Okay, ikaw lagi. so, thank you kayo sa pag-watch sa mong kabuang karong gabi una. Actually, yes, gabi na mo ni-shoot. That's why murag kwan kaya mong suga. Kaya gasuga jud mi. So, that's for today's vlog. I hope you enjoy because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, that's it. Yes, see you to our next vlog. God bless. Please be safe, everyone. Ciao! Ciao!